迎着你们入进我的，到了卡塔马进我了，海洋不是起海边的希望，愿意把你安慰我了。Yeah.
认真一把门不经我那，到那个他妈真我那，太阳不是西海的真希望，愿你把你的奥利我那。May
mai trong một thì đến làm đến một căn làm gì yang boy ibak cha bai ki yang ne atwa sa mana obe tin me khamba la ne ba de ya ama yang tin ba ma khamba ne tin ba khamba la ne me ne kam nam chin ne the power ki ku ka ta la yang na khawa ma ya ha yang ne o ye ne ki khamba kai ya ama yang ne tin ba ma khamba ya landa năm bảy rồi trước khi đi xem với tụi mình của mình không nhiều quá nếu sâu sắc đủ vào lắm thế rằng là các ông về chỉ là chấp của yêu đã làm chuyện gì vậy thế rằng là ta đang nghe bảo của mình xuất khu ông nó hát mà cũng cả ta làm cái gì của mình đâu có lần mà làm thế rằng rồi thời hôm ấy teman các ông mới mang đủ cái yan mai ibak mai ije ya je se yan mai mo ko to ka ya semal lam fi ba ma na fa to kawam ado da teman mo mong fa ka sunan ya ma ado da yu ko kham chin na osin ko ke bai wala da ya ba mo mai ko hau se ni tanma no teman bai so ko no ai dam ta ki mo nan wila pa ji man song do mo nan yu ko wila je no man kai em lúc lớp nhà lâu từ đi không lâu ra về làm và chỉ mang cập sao được kìa số con nổi đấy nên tụi tay nó mà lắm tụi hay là tụi tay nó quá mùi rồi thấy rằng là tụi tay nó vẫn không làm chỉ là tụi tay nó không được phần phải làm chỉ là sợ mong hay bà chơi nó là thì con bây giờ năm thế này Hallelujah. Hallelujah. Chào bà. Nang tumani wangi muibu, uideng ngabeng yelembu, nang suci yang tumbu angang, nang diyan bayi nang tunese nang tanjong kanam. Ini kalau bukan dia jauh bunyi, ada pecah muicingkan. Hầu sinh là bằng người học bài một cái gì nằm quay chỉ người chấp của gia lạc chừng nữaជួយ wangមួយ punya yang yang nangមួយman tu hatau pai nang dan menyong pak chừng nữa Yesu kuma tak ketin ma pu yang hatau mai nang punya lạc chừng nữa hầu sinh là anh nhai pai atau chào lui pai ni kau kenapa boleh man tu nang dan yang mai aku nang ayong na yang kata apa yang sa amuang nang pai chi ngejap buyak au sina menyong man pai ha pula nang ke jang lai lo yang nang mai bu chek irang mai pai ada kom ku nang chao tam si yang jem da bu pa tu ha timba ma nang pai chi ngejap buyak la ching na mong chang ta tu pai namun kumui mana dengan nana sudah tanpa. Ipak kemai kau kuku nanya ke sekitar minggu kue. Yang kue kawan saya nampung aja. mana dua mana MAU 384 kolom dekat di
Chinao Mankai Parma. Juan lấy dây của trăm giờ các bạn sinh ngày in sai và dùng nông công của ta xong là một năm mà đi cái mà không có vật sẽ hát mong này dùng cái mà để phá bộ phải được đi đến nào mong mấy đồ cũ chúng ta phải Mr. and Mrs. Tim Ham đồ phá một năm kari sakku mong mấy đồ cũ Mr. and Mrs. Polong mong mấy đồ cũ phá một năm. First wedding anniversary với cô Mr. and Mrs. Viên Gai ở Hà Nội. Yoku mai jalan pa Jamha saya yang teman baik Mrs. Lebanon yang Hayanan ở Hà Nội. Ayam bubu Mumbai Roku Mr. and Mrs. Tikman ở Hà Nội. Kari Sakku Mumbai Roku Mr. and Mrs. Sechin
study thai lak sing se yu ku ngai lak ba chem pa se nyai nau ti chong to pa na ayam ku ngai to ayam haong ong jai ku ngai to ku Mr. and Mrs. Api to pa na yu ku ba ya long tan mo ku ba tau hi me te ban mong kan ayam ting lak ku mo nan kemana nanti yang peminyong panang mana wong na mengko sembilan binang apa yang mana kamu sini se nam binyong nam kamu yang mana tu coba nanti penong mong dua ku mission sini se apa tu mana panang kawang tu macam mau ada hijau hijau tu pun yang buat hadawa kawang sini kawang ang sing se halak sa tumanong na tayo. Kaya na topo kaya na singin lama paano na ngamoy mana tapa kaya na sakto pa. Kata adama sudah mong sangbay yalak pa hukum jamba sa topo paano kawang imagine sa yalak pa yunam kawang mong tuloy may bu nga yalak pa imang aram si mong aku nang iman paros kada tama hayam upaya mong may tu sila sa to ayun no sana hayam nan upaya nang kawang nang singuna kawang nang mong aku man hayam nan to si kada lana yu tu sa mong ko sila sa yu de mong kong na membu yu na asaka to bu pa nang kawang nang iman yen no sa mo iman to si karena teman tadi sudah selesai jalan ke ibu fase mana yen itu kalau mana sini mana bonjong mana mau mana tamsi kayak mana okum ye menom dan lagi mana kalau mana jalan kalau sini ini apa dokter tenang pada macam itu bagaimana teman mongcang teman sudah teman bong saya kalau mana nang amoy mana tapa sangat jauh. Susun meyuk nang tulan hasil barang. Sa yang buat sini saya nanau tadi dari pabrik.
teman baik kawan kau jalan menang. Okey. Penyewa yung hak sama yung hak, penyewa suka sama suka, penyewa siap sama siap. Yang penyewa siap jadi si pun memang pun memang. Okey, penyewa baik bukan lancar rumah. Thank you, Yopa. Wanda may kawan ang layla pamilyong tan. What a joy it is to be the presence of the Lord. Tuman Moses, Tuman Sudek, Tuman Yaha, Nangdan Pumah. Nangalang Wema yang nang out, Tuman Sudek. Tuman iyan ba lagi ibu mo ang sinas? Kawangan ang tuman sa mga. Isunan na yun na, kawan na sa iba ng mga. Kawang out na tayo sa mga. Kaya nga kung nga sa tenang pandemic kita kaya sebab jom tayo di wang bemo itu jom sudah mongsama nok alada on pandemic namanya mungkin se nok dulu nanti se bagi pak kemaya jom mai tahu wang mai tahu nok sa macam mana sih se yang bumi nok katalan yang ni bumi nok katalan yang roh wanda yonga mongsama jadi mongsama yuk punya itu dokter ada di moyang bumi nok cincin aja bang aku katalan aja bang nok yang cincin ada dia dan nok yang senang mana aku katalan dino bocem pakai si yang ada dia jam aku katalan aku naik di jalan peminyong parang yang ada bumi nok katalan yang bumi nok dumailan punya dumailan elected members atau bayi orang duman sada ialah pemumai itu ada punya pohimam punya katalan sana tanam dan dia itu bukai sudah mengsangat hati hanu si mana ai zaman orang muda si yang kari nam no kamu haji macam apa kamu punya cahaya katalan jika saya ada punya nam orang jika saya duman dan mumai itu ada ngau sana tanam hibang pema dengan yuku mentai dalam dengan tuisau yang nok sahaja saya. Medio ada dengan umenok prayer and fasting yang ini major sekali katalan yang umenok lumai lang jina saya umenok nok salah jina saya yang acah ini boleh balan jina saya yuku hibang jahat sih yang yuku yang ini tapi kalau yang apa nak boleh gerak saya mungkin boleh tahan. Dan apa katalan payah minang yang aku katalan ada mantau ke mau uminok iit poema uminok teman iit ngai mana tu ke yuk nok yang mana ada uyak pokok saya teman ada China tenang ni suku kami ada pangjem nok bukai pemenang banyak praktis uminok pangjem Vision Day of Prayer ada 21st February 2021 ada ngani buhat monang Sebagai ada mission tuition jam nyatu, mission secretary nyatu, ada yo mai ada nyatu orang mission tuition pangjam angka ling apa kan tadi yo ke ini nyatu orang sebagai ada ayang ada yang kalau ada numanda yuk yang manda bihigalah sebagai mai lamingnya ada yang hati banyak pangjam mission tuition jenis agak singa ini mah sama pemuhat saya ada wajah tenang. Uminok mungkin tuling bulan uminok sausan yunan ayam Sunday school teachers yak New York flower committee dia worship leaders dia youth office bearers lanjia kong kebu yuk nok yang yuk pergi berjalan di saya cang makai saya ada waktu saya tenang. Jadi ya Valentine Day monang dumailan di saya what is Valentine Day atau orang isi support and question mark by you know jalalan naya nasilan yung
excited, waiting for Valentine Day, waiting for Friendship Day, best days of life. Moran ayang adam jika siya ada pay itu siapa, naya nasi nemu yang jinjung siapa tangan ada 14 February yang kemarin kan Valentine Day it will be a big day sih yang bulan Moran kadaran ada Moran baik ayang Moran kawangan teman biyen noksa ialah kawangan mohiman yukma tegunan. Kemudian teman baik ada mohiman guna teman baik ngau dan yang ada di ngau man to be with the Lord. Kawang baik jangan tolak jinasa. Namun jangan. God made us in His image. Kawang baik bukan dengan ayam di mana. Ayam ada di mana? Kau pun businan. Kalau yang ada bongsa lengkap apa? Tahu ni tu lagi pada teman ada bilang Genesis chapter 1 verse 26 and 27 talks about God making us in His image. Kau mana ibu mana teman dengan ayam kita. Kau mana foto cahaya yang kalau kamu punya atau dia lihat saya cici. Ayam kalau kamu jangan hangga lingkaro saya tahu maling puji ayam gue kai demana teman ibu dengan kata dengan saya kata dengan ayam pun teman dia he made male female natang ayam seko dengan ayam ini we feel incomplete teman yang sah sekolah natang teman saya lupa incomplete orang. Hayang jin ibu kata lada haki ibu awak jin laksi ada dia tolak 25-26 mulai kemana wanita haki ibu sih setonggo ada apa pasien yang berapa orang. Nabi nasi macam ni. Hayang ada why everybody is asking me that? Kata man kau tu ada orang tonggo. I have my own time. Dahil ako pa ilang saya nabi na sila na ada biya jangan. Tahu ada biya jangan boleh ni. Tahu ada ibu iba baik baik. Tahu ibu apa? Jadi mana ada biya ni. Dapat. Ada biya jadi nak sebab kita age jangan ke ma. When to marry si ina. Kawan mai ada jadi cakuya yang jadi nak sebab jadi ibu orang. Therefore, God made male and female to help one another. Jadi dia cakap orang tu, yang mereka juga dengar. Jadi orang menjadi, ayam punya certain things that somebody can help you better than you can do yourself. Karena teman, nampai semai saya campur juga lingkungan ada begitu teman orang. Now si mana tahu nak bahasa orang memang si lagi pada macam yang biasa pun tahu jasin macam pun saat orang yang memang dia nak sebut nak cakap si lagi cakap. Jadi nani ada dua sinan. Ada dia. Ya waktu itu mahu lingkungan apa? Ayam apa? Wong beg sekolah gas cylinder nolak sini siapa? Iya aja kok. Ada contoh, ada lingkungan sinan. Certain things like that. Ada dia. Dah jam dah kongan. Cuma ada lingkungan sinan ada tidak. UESI Ministry man, Evangelical Union College EU orang. Ayam ada pada cuma ada resource person, teachers, ETF mana cuma itu. Always 3 feet. 3 feet boyfriend and girlfriend. Ada pun boleh. Solution pada apa sih yang boleh 3 feet. Orang tu belum dipakai. Yang ada 3 feet mah belum dipakai. Kau suka kau orang kau yang mampu. Saya ada di mana. To be with the Lord is always a joy. Kau baik mereka yang membaik di perjalanan. Jeremia Apongca, Jeremia Apongca dengar lewat before I formed you in the womb, I know you. Saya teman ini, Jeremia apa nam si mungkin mango pada muda pada singa si mungkin saya ada di mana
Cuma nak tengok, oh, Bible ni buat Adam hai if ni di kucing hai ni budak. Bible mah Adam hai if ni kucing hai yang malam budak. I want to by God. Samaji me worship kata datang ada tu tengok. Hayang aja tong kumono. Cuma ada ngau lai tu lagi mana. Kalau nak cuma nak yo mai yesingan, kalau nak orti plan teman juga se monam. Hayang cuma tengok buat Kristianan teman tengok buat we are all made by God. Teman kong buat kawang i rumah dengan ayat ini. Hayang cuma kawang hayang lan, because we know Him. Cuma ini sim buji mese, kawang sim buji mese. Cuma kawang hayang lan se jangan. First Corinthians apong ada yang kata lewat 1 Corinthians chapter 6 verse 20 the lewat ada teman ini. We are bought at the price, therefore glorify God. Cumana kawang ami payah satu orang, tapi kawang mengisi orang. Saya teman yang ada teman yang berdua sama, teman yang tak mau berdua sama. Hong Kong kawang mengisi orang saya teman yang mana. Maybe if we fail to give the image of God, God will be very unhappy with us. Kawang macam mana ibu mendengar ayat, macam mana kawang ibu mendengar kawang momentum, kawang kiki kawang ibu teman dengan ayat orang, maybe for some of us kawang aja masih nanti. Ada tinggal saya kawang aja masih nanti. Ada tinggal saya kawang aja masih nanti. Ada tinggal saya yang sudah. Mohon ayat God is important image. Kawang aku pun ada dia orang. Ayat kawang nak teman dengan ayat. Tapi teman dengan berdua sama. Let us put on the image of God. Kawang ibu harap teman dengan ayat. Dan ya, kami bukia Valentine Day orang for boys and girls, for young couples, for elderly couples. We would love to spend time here in dear one with our loved one. Kemana ganggu, nok sabayo, hayangan awiran ausi, sebahayaran baik, ada dia hidup berkasih. Apa batalana? Dengan anda pilih false or something. Tuhan yang begitu ada mana? Hayang boy, hansin maibu. Today we are in the presence of God. Tadi teman mana? Kawang umum ada upai mana? Genesis chapter 3, mana ni buat Genesis pun dan Adam hai if dia umum ina. Why? Hanga umum because they are trying to run away from the Lord. Kawang bay yana dalam jenazah ini nganggu jenazah. Hayang kawang jangan wanda ini ya kasih cak nau cak jenazah ini ya ini buku. When people invite you to the church, when people invite you to the Bible studies, when family invite you to the prayer meeting, kalalana teman baik kalalana, yuk nuk terpelak jenazah. Hayang Bible study ya lah jenazah di pada especially the colleges. Nok sama you balana, you berkembang jenazah di pada. Taman terwala tuition nanti. I would rather go there first. Terwala tuition macam mana ini? Siapa ayat macam mana ini? Alah kada macam itu ni. Yuk pergi pakai lah jenazah. Kau mau nyolok jenazah di pada. Hayang kau mau you if you and I try to run away from the Lord, kau jangan dalam jenazah teman anggap we will fall into sin and you pay. Teman ni berdua sama, teman jaya tegan bunga, kau orang yang berdoa. Teman nok sayang bunga, kau orang yang berdoa. Teman nak tulis bunga, kau orang yang berdoa. Teman dan juga sia tok bunga. Tapi in all our life, kita pilih mana yang berdua sama in the presence of God. Kawang bumbu, ada mana yang
Kau kawang Yehova hang hiyo yeli mo. I can do all things through Christ who strengthened me. Setemana winang. Taugia kawang teman baik bumbu na may maa. Kawang na leng o iya teman o leng. Kawang Yehova temana ang hiyo yeli ola hayang way we were only for you to see and you will. Alau tuisu ajar tuisu kong kubu temanda mailang pa kawang ong bay di pokla hayang koy kawang teman bay yung ko may maa anyway di pokla teman we will only do see anyway di pokla tapi temana ling tuisu me temana taanga tuisu me temana kong kubu me temana kawang ong bay ngak jinasa ngak maybe you may be in the office na office masuk guna nengok na pilot bukan mana ok na hajira nane tuiling ok na jengjang game ok na yuk nong ok terbakan mo yang way in the presence of God kawang buhay teman mo na young people, my dear brothers and sisters, hadap ko mo ngayon nasilang lesson pa kong jalan. There may be friends who would love you but not at all. Kakalan ng solution balan nangdagan o hayang ikaw ang isig kakalan mo. Nangdagan mo dia kau ang dagan sa sinap sinasa teman may kusang bayar anda doa hayang mo. Kau ang isig mo, kau ang nayagan mo, hadaw nawya saya. Now she said, kanya ko tanda way dah. Now she saya, nawya saya, kanya ko kau ang isig mo na may he will only lead you to see. And you will hadaw tuwi sa dahay way ha. Daway nawya na siya na mengenga. As we love friends, as we make friends, as we keep friends, let us question our friends. As much as you love me, or even more than you love me, do you love me? Hadabiya dumana tona. Hayang Allah hadabiya tona kay duman wherever you go. Maybe you may be in the absence of your parents. You may be alone traveling. You may be in the best part or somewhere else. If you and I are in the presence of the Lord, then we will not see. Teman kawang ay mo kama ang yun. Daway hangili yawe abakan mo yawe kawang ding ay mo. Let's go on. Help one another growing love. Kan buman jaya judgment Jonathan. We can do so many things to help. Aku tu isu mana ni oh, ayam gue kan gue juga mah, tu mana tu isu tingguan sasa. Ayam kan gue yang nak mah, tu mana tinggu tu isu gue yang gue ada gue yang people will not be satisfied even if we do so many things without love. Iman macam tu, ayam gue kan gue yang nak mah. Iman da alam tuisyonga ono hayang ko kan ko yan ang mga tuisyon ni buwa cacang sama. We will only feel jealous. Cuma kan ko yan ang mga au yo kata na chema ko ngayon ay. Hadaw jambu, hadaw mong ngayon ma jaja hanggang yan na jaja hanggang mena kama hadaw ba ay mo ba tamang na. Dapat kan buhay dumana jaja jinasa tuwing buwan. What does the Bible says about love? Kan buhay dumana hangin niya ulang musi. Corinthian laida dumana lehat. Corinthian upon them apan madam. 1 Corinthians chapter 13 laida dumana dinam. What does the Bible says about love?
Love is patient. Kan bua nan oknam teman nginam. Kan bua mek yata. Yung lewe hau. O yata Yesu bayeling kan bua yoi jikne hango yiyam. Mong sik jangai ayah yamai bu jadi. Amyang pa mong yamai. Hapoi ateng pa pai mong mai nam. Kan gua sai pai sunam, sai de menam, sai pai monghambu anam, sai pai nan oknam. Kan gu au bio len je tai la. Hapoi hikun nyagu moma dawa le tai la. Conclusion to mana ni buka. Hada mana kan jeng ni mana. Kan gua au bio oritas. If you love somebody, if you say you love somebody, if you love the Lord, au bio to mana oda bu ina. Nana kanam si kama au bio mongsi ngai bu jawa. If any one of us is angry, nok sama nyui balan sekolatan mongsi ngai bu memang hayam nan mongmeng bu ngai ke ba. Corinthians chapter 13 itu. 1 Corinthians chapter 13 itu. If you say you love me, read this. If you say you love the Lord, read this. Bunga cakunan, nok sapa yung dia mu baju. Ada dia cai sampai dengan. Awi yang kan awi bang, cai sampai ngawak jenis. Yang Hemro, yung nok sana, ada dia cokap tulis, hai kan, ada dia tulis mana, mongmai dia yang ini dengan ada dia nok sapa yang naun faham nasi tu dia meja ini, tulis dia jam nasi itu dia paling se, yang boleh ada yung yang nok dia, best, yung boleh, yung yang nok boleh jam. Hemro ke nok yang boleh dia ke. Ada mungkin memang ada mungkin jempa saya tak ngawal bang, jom ni ada dia doktor ada siapa yang cinggai ni ada rumah saya. If we say we love the Lord, I think we have to compromise the Lord for ourselves. Kau bang itu mana kanan sih? Cara kanan, cara jemnak, cara orang ada apa? Demana in from the inward, demana orang jago ada orang apa? Okay, my appeal to my church members adalah if we love somebody, let us know how to be patient. Demana kanan si kema nan obat sebenarnya. Demana kanan si kema awing ulaka. Demana kanan si kema mongsi ulaka. Demana kanan si kema ayah jadi ulaka. Ayah continuously malu. Demana kanan si kema kawan dan kanan si kema. Demana jadi di kanan si kema. Demana bumilang katakan dan kanan si kema. Malu demana yang mau berdosa. Demana revival hemsam demana mau dia. Lengan mau berdoa saji teman dan lokang mau berdoa saji teman lok. Hang mau amen saji teman dan halau demana mau sama. If we love the Lord, let us give our love. Kawang dekat nang si guna memang on this day, very special day. The whole world makes it special. Kalau di bakalan kau berdua ada minat yang special dalam janji dia. Cuma ingin cuma lengkungan. If we say we love, kawang dekat nang si guna. Mahu cuma lengkungan. Muha hemat cuma revival. Lengan mau berdua ada berdua. Hai buku ada amen ada buku laka. Now ni buku ada buku cuma laka. Hayana tahun tak buku ada buku laka. Hayana jahat kata. Hayana ada kan gua. In the
mana adalah hanya in the presence of God. Kawang bumbay. Kawang yang bumbay, hang you tadi. The word in Martin is I will also know anything in the absence of God. Let us also know anything in the absence. Kawang bumbay in Martin is ngahap yang kawang ngau yang pada mau saya teman-teman kawang ngau teman-teman. Yung ba kaya tanong na kasi nga yung gan mo ya kanang kaw tanang lagi nang to mensi ini ko taidam umaidam ko bulan sa o di sai ka taidam magtisiwa yang wang mo idam kasi nang kana kanya sucing na no adamu kaya pang pera adalan ng no kasi mungyay angka lumatangan lumandi kaya no game nung kana no chupeng no lagi chupeng ko mudi kaya na teman Twitter me ibu berban ken atau tetapi beberapa hani surat dalam yana wilat marusnya menjadi luku wilat mas sambil ken lokal maabi rum Penyebab nyumbah teman-teman, kalau kita mah, supaya ia semua orang nak menggak mah, orang jauh nak berban mah. Oh
saya we ada ki mola china yo ada mongdo ya ku ada jinda macam ada kasu ha ni su ba na ani ko ba na yo ha pa ja office ta la mede me ji mola yo no mola ye me lo na ka do li to ma ku me no ka la kita ma ko mu ya ma ya ko ja ma na ta pa sa wala ha pa si blok ne kunna amen chi so lo sa ma pe nyomba ba che mo ba na na cha ba Hallelujah. 진짜. 되는 게 끝에 이게
Tani. Lalu baru. Final namin dia tu, kita klik bulan boleh ni. Jadi nomor urut na, just dia nak. Projector to what kisi machine was it? Starting doing COVID 20. Asa apa cerita ni keren? Tapi apa dah? Remote tu. Macam apa ni? Kau nak buat nak gunakan apa? Ah, cik. Itu kan kau hujung lagi kau ini. Oh, 22 tu mana kau ini? Oh. Tiga अच्छा फील नहीं किया ना तो अलग सर्विस से कि वो तो सैचुरेशन उन्हें तो सैचुरेशन वो खबर पाने जो ने क्यों ना लोग ने किधर बोला जी कौन है चर्च के कौन है तो नहीं अच्छा ठीक है आई देख पानी में साजी ले तो मैं खोड़ के नहीं बस बिजली लगा देता है इशू और ये कौन सा Aku lama ini lebih banyak representatif kacau macam itu semua ni tinggal. Kau kiki lagi tahan apa lagi kita kena kita nak masuk. Oh, चलो sure. Okay. Sure. Ini nak auto lagi ulas. Kita jadi production ni dia terus nak ambil lagi sini lagi lain. Ayo dia jadi kita